Coach, dobrodošli. Kakav je osjećaj biti trener budućnosti Volija, kluba koji je značajan u regionalnim okvirima? Hvala na dobrodošlici. Ovako, moram da sam iskren da kažem da je to sve brzo se desilo, tako da još skupljam sve ove osjećaje, ali prvo ja sam uzbuđen, dobio sam neku šansu da vodim veliki klub kako je budućnost sa velikom potporom navijača, tako da ja osobno ću dati moj maksimum kao što sam do sad radio u prošlom klubu i siguran sam da će na takav način da svi zajedno da smo bolji i tako će biti rezultati. Koliko vam pomaže što ste stanovnik Podgorice već 2,5 godine? Da, malo sam se već navikao, da, moj drugi dom na neki način. Jeste, znam recimo tako pristup kakav treba da je pristup, kako je ponašanje, mentalitet, malo mi to lakše. Na početku iskreno imao sam malo problema oko toga, ali mislim da sam to sad u ove 2 godine mislim to sve shvatio, više manje kako ide i sigurno znam tim, znam ljude koji rade uz tim, tako to su svi radni ljudi, pozitivni i u tom smjeru moramo da i radimo. Da li osjećate pritisak budući da ste na kormilu kluba koji ima veliku armiju navijača? Jeste, postoji neki pritisak i ja mislim i da treba da je. To je veliki klub, znači sa dugom istorijom i u velikim uspjesicima i kao što sam već spomenuo, meni je drago što sam tu i ja mislim da je pritisak pozitivan i mora da je. Ja mislim da samo tako može treneri i igrači da napreduju uz neki pritisak, uz neke zadatke i ciljeve i kažem da ovaj pritisak treba da se okrene na pozitivno. Kakva je vaša vizija ekipe, kako mislite da možete promijeniti situaciju, pogotovo kad su gostujući utakmice u pitanju? Ovako, ja mislim prvo moram da popričam normalno sa igračima, sa stožerom. Ja mislim da je tu neka mala barijera psihička sada oko svega što se dešavalo i to moramo da zajedno da riješimo. Moramo da nađemo neki način da je bolji pristup, bolja energija, da svaki zna šta mora da radi, šta smije, šta ne smije. Pričam i od nas trenera koji radimo i od igrača. Ja mislim da neku ovakvu pozitivnu hemiju da stvorimo. I to je neka vizija koju ja imam, normalno uz neke taktičke stvari koje ni nema puno vremena, ali moramo da igramo recimo brže, agresivnije, to je neka moja ideja. Normalno, lako je to da se kaže, treba to da se stavi na teren, ali kažem, napravit ćemo sve sa dobrim treningom da to izgleda kako treba. Šta navijači mogu da očekuju od vas? Kažem, i to je veliki klub ja mislim, sa odličnim navijačima i pratim utakmice i vidim ih da idu na gostovanje, znači poštovanje i do njih. Ja što mogu da im obećam da ću svoj maksimum kao što sam do sad radio, da smo prepoznati po borbi, po nekoj energiji, po timskom duhu koji mora da je bolji i meni je drago što dolaze u takvom broju i ja sam siguran da uz naš pravi pristup bit će i njih više i da nas i dalje, kako se kaže, podrže.